Andu itura ria Matumaini kuma mwena wa Molo manyitanire na borithi ihonoketie ciana cia nyumba imwe iria ikoretwo ihingiirwo ni nyina nyumba-ini yao. Ciana ici iria ihonokete gikuu cia rera ikoretwo itegutungatwo ni nyina uria ukoragwo na wathe wa meciria riria andu a itura marageririe kumahonokia na nyina aramathara na kwenda kumaikia demu-ini ya itura riu. Sasa ndo tulionelia kwamba tumshike tuleta hapa hospitali kwa watetezi ya watoto. Mtoto mwenyewe alikuwa anafungiwa mpaka mwili wake kazidi kukua kama kuregea. Hata kutembea kwenye alikuwa atembei vizuri. Kuringana na muthuri wa itura riu Joseph Juguna ni ugite ciana icio ikoretwo ihingiirwo itekuheo irio. Mwena-ini wake Paul Kameme ni ugite muthuri umwe uria urageragia gutunyukithia mutumia ucio ciana icio riria arendaga kwiyuraga ni ararumirwo guoko. Mimi ni kushtuka, nilishtuka kwa kuwa alisema ati sisi tuwe tayari maombolezi kwake jioni, na wakati niliona anachukua watoto wengine wawili nikajua hapa iko maneno. Ciana icio riu ire moko-ini ma arigitani thibitari-ini ya gicigo kia ubunge kia Molo. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni mwihaki wa Kamau.